thir tu te in sawa in chi bai le vekule tun tu ma chuan tun lai khovela thil theng sang sang te kan bi chiang le don ani ama sabera chuan doomsday clock hi kan bi chiang don anga hi aminga tang rengot po hian kan sia thiam ngal karinga khovel top sana tin soi taila kan soi sual om love ama ro chu hi sana tak tak ani lova ni masela hi anin mishing ten eng chin nge chiat na sang sang kan ma chon to ti le khovelin chiat na nai to dan min sia tir tu symbol pakhat ani tin asoi thei ome he sana hian minutes to midnight ti chu akok trap to midnight kan ti hi khovel pum chiat na ti na ni January ni somni pasari kumsang hi somni parukhan doomsday clock hi second li in herma ni leta tuna hian midnight kok tur hian second somriat panga chi angai to ani Every second counts and we are running out of time. It is a hard truth, but this is our reality. It is now 85 seconds to midnight. The Bulletin of the Atomic Scientist says the world has never been closer to midnight. Kumtinin mithiam tele scientist chuan doomsday clock hi an herrem china khovel in herdana zerin kumin bi khi kumbul channa tang phatin khovela hian chena sang sang thleng siat tura tam chho ta khop maya ewang hian scientist chu an mang ang ru deu ta ni na langa chuan doomsday clock hi an her male ta ani omje bera chuan doomsday clock tuna kan soi mek khovel top sana tia kan soi hi khovel puma chetna thleng tur countdown na ni na langa kumsang ha zakwa somli pasari khan scientist ten an siamania indo pui pahni na top nu khan hi chuan hianin kong sang sangin mishing ten engtiang ching nge khovel hi an su samti po ching takin doomsday clock atang hian kan sia thei phani doomsday clock hi soi takang khan sana tak tak anilawa khovel thil thleng sang sang a zerin an herram thin ani ti kan sia da tho ome tin kumtina herram thin tu te hi Science and Security Board Atomic Scientist Bulletin te ania anni hi Manhattan Project ka thok mek scientist ni in atomic bomb masaber siam tu kha anni ewangin nge doomsday clock hi an her mata ti hi zo na ilo nei mai the tunlai khovela chiat na rang rang thleng te hi an thile taila nuclear awanga boina sang sang chuak mek te indo thu thang leng vela tam khop maya tin hi ba ka hian khovel sikle sa danglam chho mek zela khovel ram sang sang ten tu na hian sikle sa danglam tak tak an ma chon chho mek zela mun then khata ruat na satakina sura thliat le boka boina le har sat na sang sang an to ka tin chuti rual chuan mun then khata vek vur sur boka vurin an khopui te aboa boina na satakan tok bok ani tin helo po hi biosecurity lampanga po boina om chomek zel boka tin khovel thiam na le changka na wanga boina le har sana thleng po sia tor tam chho khop mai ewang hian tuna hian scientist group te hian tuna doomsday clock hi khovela thil thleng mek awang hian an her male ta ni midnight kan ti hi khovel top khuntur chinchian na ani lem lova chulam ain te khin na anga ngai thei ani ome mishingina an siam chetna thleng sang sang te le civilization sang sang atanga chetna thlento dan te zerin doomsday clock hi herem chinania khovel hian engtiang chin nge chetna anai to ti ria theina tan he doomsday clock hian herem chinani scientist ero chuanin doomsday clock hi mishing te an than har theina turatana an siam ni nan tar langa countdown nen chuan ainang chi lo ni nan soi thung amaro chu anhung lam zong in emo amalam zong pon lo cheta sela thil chalampang le thil chelampang entirna ni ti kha kan she chim chim tho me engtiang jin nge doomsday clock hi an lo her danglam to chin ti hi bi chiang vele lockdown taila kumsang hazako somli pasari nu changkhan doomsday clock hi malam zong le nunglam zong pon voi somni panga chuang anlo herem to a history tanga landanin kumsang hazako somli pasari khan midnight thenna tan hian minute sari lain anlo herem to a
kum sang hazakwa sumkwa pakhat khan minute som pasarin doomsday clock khi an herle le to boka Cold War top nu khan kha hunliam towa doomsday clock anlo herem to dan chin chu ani scientist an enwangin ya tuna hian tuna thil thleng mek hi an ngai mo em ti hi zo na lian tak om theome achan chu doomsday clock hian khovela chena thleng mek le tunlaya thil thleng sang te min sia tirwang ani video masalama kan soi tong khan khovel ram sang te tuna hian ingdo na lampang hoi zongin ken pen chomek zela khovel ram sang te hian nuclear ral thuam an newangin he hianin indo hi achok chuak lowang ti asoi theilova ewang hian tuna doomsday clock kan soi mek po hi herma lo theilo ani tin khovel sikle sa danglam chona sa khop maya hun sanga khualuma thiatle a tin chumi pi alama chowanga poina le harsana thleng hriat tura tam hle ani tin tunai khovel thiamna le changkan na kan sha thewanga artificial intelligence hi changchak khop maya khovel ram sang ten mason na tan an mangna sa khop maya tin chuti rualin thatlo na tam tak po nei thobok ani engte hian nakin loka chungkan society a po ngong thalo tak anei theidon nia an hriat awang te pon tuna doomsday clock hi herma tan ni ti hi kan hriat tela thome scientist te rinan chuan he doomsday clock hi vaulok na anginan ngaya shilok na lam ai main scientist te paka mi puiwan tlang te midnight a thlenma lowin ral ring lok tura hriatir na pakhat ani ti chuan kan soita kan khan scientist ten tuna hian doomsday clock hi second lin an herma le ta tuna hian midnight kok tur hian second somriat panga chau angai to a emi hi akok ani vai chuan khovel hian chetna sang ama chon to don ani ti chu thil chiang tak ani ti heta chang hian kan hriat thiam karing ti chuan kum som sari pakon huwa history a doomsday clockin midnight ako teu ber thum tuna hian kan thleng mek ani ti kha shetel taila January ni somni pasari kumsang ni somni parukhan he thutluk na hi an siama doomsday clock hian second somriat panga chau midnight kok tor hian hun amamo to ni ti kha scientist te thutluk na ani ole hemi chungchanga hian enge ngai ve dan ini le kan khovel hian chiat na tak atok don ta ni ngai ve em kumsan hi somni paruka hian engthil chi nge thlengai rin vele ingai dan dik tak comment section lama min lo hriat tir ve do nia tuntuma tan chuan khati zong khani e